더 찍고 그러시는 거예요? 네네네. 아, 그런 거 네. 하시는구나. 오, 세게. 그런 신발난 것들이 있네. हेर्नु साथीहरू यहाँ कति राम्रो हो अब चाहिँ म चर्को बोल्छु कि साथीहरू अघि चाहिँ त्यहाँ ठोसोगानभित्र लाइब्रेरीभित्र त सबैजना पढ्ने मान्छेहरू मात्र थियो नि त एकजना नै किन नहोस् तर पढ्नलाई आएको हुन्छ नि त शान्त वातावरणमा कति आनन्द है मेरो छोरालाई मनपर्छ यो म ल्याइदिन्छु जसरी नै त्यही कामको अनि यताबाट पनि यसरी खिच्छु म यसरी खिच्छु अनि योलाई चाहिँ म यसरी खिचौँ न अझै ढुङ्गामा चढ्छु नि त म है साथीहरू कति राम्रो हो के यहाँ त आएर यस्तो बस्नलाई ओहो हो ओहो हो ओहो ओहो हो कति राम्रो 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 पेटदेखि चाहिँ नि पेट ढाक्नुपर्छ के भएको पेटलाई लुकाएर भए पनि कसरी हुन्छ ढाक्नुपर्छ आहा कति राम्रो आनन्द हो कति आनन्द है साथीहरू एकदम धेरै आनन्द छ पढनदासहरू छन् सबै पढनदासलाई त के डिस्टर्ब गर्नु है आफू त भागनदास भाग्दै हिँड्दै कम्पनीबाट नि भाग्दै हिँड्दै घरबाट नि भाग्दै हिँड्दै स्कुलबाट पनि भाग्दै हिँड्दै देशैबाट भाग्दै हिँड्दै गरे जस्तो भएको छ परिस्थिति बस है साथीहरू त्यही भएर भागनदासले पढनदासलाई किन डिस्टर्ब गर्ने अघि म त्यो भर्याङ उक्लेर आएको थिएँ तल तल भुइँबाट हिँड्न पनि मिल्छ तर म चाहिँ उक्लेर आएँ साथीहरू अनि म यहाँ एउटा नोरी खीको ट्राई गर्न चाहन्छु है साथीहरू यहाँबाट यति टाढा लाग्दा साथीहरू म वा तेरिका यति टाढा त होइन होला हौ आलिया कहाँबाट हाल्ने सिधा यहाँ होला यहाँ म धेरै टाढा गएँ कि के वाह आहा ओहो हो एउटा सक्सेस भयो अब दुईटा पठाउँछु ल है त साथीहरू म हान्दैछु ओ एउटा ओ दुईटा ओ तीनवटा यस्तो हुनु पर्दैछ हौ ओ भिडियो चारवटा पाँचवटा के हो यस्तो म त आइतेरिका छवटा सातवटा 이름이 뭔지 아세요? 아니요 투호. 투코? 네, 투. 던질 투. 아 도. 네. 시험팀. 네네. 던질 투. 네, 투. 호. 창 씨를 말하는 거예요. 아, 투호. 그 옛날에 조선시대부터 이제 하던 거예요. 어디서 하는 거예요? 잘 모르. 보통 이제 행사날, 아, 셀레브레이션 데이 때 네네. 이렇게 하는 거예요. 한번 해주세요. 안 돼. 그게 쉬운 게 아니더라고요. 아, 맞아요. 안 돼, 안 돼. 볼 때는 스윙을 같이 보이는데 할 때 안 되지. 뭐야. 안 돼, 안 돼. 한 번도 성공이 어려워. 저도 못해요. 해보세요. 아, 이렇게 길이 거리 얼마나 가야 되나요? 몰라요, 그거는 저도. 그래요? 어리가 이게 네. 저기도 있는 거 보니까
여기에서 저기로 가잖아. 너무 멀고. 아닌 것 같아. 안 돼. 어려워. 이게 참 어려운 거야. 이게. 아, 어머, 안 돼. 바람. 그리고 이게 네네. 안 돼. 투호. 오! 오. 오! 대단하네. 오늘 두 개나 된다. 응. 아 완전히 바람도 바람 영향이 때문에네. 있어, 지금 이게. 바람의 영향이. 뭐든지 다 영향 있지. 오! 세게. 그런 신발장 것들이네. 바람 때문이네요. 아니, 이 바람이 굉장히 세, 지금. 바람이 안 불 때 해야 돼. 그게 안 돼요. 에이. 그래도 나름 아주 잘하십니다. 아, 삼례. 삼례. 네네. 오석대학교 다니나 보다. 학생 아니에요. 일하러 왔어요. 일하러. 네네. 우리 이따 3대 가서 밥 먹을 건데. 서울에서 내려왔거든. 아, 서울에서 오셨어요? 고향이에요. 전주 프로방스. 아, 여기 코약. 여기 3, 40년 돼서 왔어. 아. Maybe 우리가- 3 or 4 years. 아, 그래요? 우리 늙었잖아요. 언니 70 넘었고 저는 몇 살로 그렇게 보여요? 오래만 오셨어요? 몇 70 넘었다고요? 네. 저 몇 살로 보여요? 그냥. 50? 응? 50? 너무 감사합니다. 그건 아니고 65. 65. 그래요? 예. 한국 사람 나이 잘 모르. 서른. 못 알아. 네네. 우리는 조금 다르니까. 어디서 오셨어요? 네팔에서. 아, 네네. 네팔 너무 아름답죠. 네. 삶의 지수가 굉장히 높은데. 네네, 맞아요. 행복해요. Be happy. 아, 모든 저기 국민들 네네, 맞아요. 즐겁게 한국 생활 많이 하세요. 네. 유튜브 뭐 찍고 그러시는 고맙습니다. 거예요? 네네네. 아, 그런 네. 거 하시는구나. 네. 70 वर्ष र 65 वर्षको रहेछन् है कस्तो 50-55 वर्षको जस्तो देखेर है अनि छक्क परेको म त अनि रमाउँदै गएँ अझ एकचोटि लास्टचोटि हान्छु अनि जान्छु 투호 해볼게요. 오 노. 오 노. 오 노. 오 하나 둘 셋. 에이. 에이. 잔다 क्यामेरा फुटाइदियो 이거 사실 괜찮은 것 같은데 어떠세요? 음. 네, 저도 이게 너무 잘 그래서 이걸로 하는 걸 할까요? 좋아요. 와. ओके यो पनि गरिहेरेको यहाँभित्र गई हेरौँ के भनेको उम्लेसु के रहेछ हेरौँ भनेको खासै छैन किताब मात्रै छ त्यो किताब त के पढ्नु है ल अब म चाहिँ यो यन्हा छङ्ठो सगवान पनि हेरिसकेँ अब म लाग्छु यता ए एक्लै पनि रमाइलो हुने रहेछ राम्रो ठाउँमा आयो भने त है